wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Barruh, assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Yasin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para pejabat pemerintah, wabil khusus yang kami muliakan Akhinal Fadil Mukarram, sahabat saya di Nahdlatul Ulama. Beliau kami satu firqah ya, satu jamiah. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan hidup, dan terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus dan juga panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyil karim. Angkaki nafasita rupa pong Allah Ta'ala ridalan na iyon ramah barakah. Apa aga-aga ilulungang dalam satu waktu. Nomor sidi angkaki ridalan on ramah barakah. Yang kedua dalam satu acara, yakni peringatan maulid atau maulud. Ya. Kayak cocok. Maulud apa maulid? Ia komakadaki maulid, peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ia komakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap adanya Rasulullah di muka bumi. Si salah tuh. Yana tu ampai idi ogi etau pandritata. Dia tu nang kena kada maulid, maka dami tu maulud. Apa Nabi tamimato na peringati keberadaannya. Iya, jadi ulama kita itu tidak pernah mengatakan imon rito maniatu nah kada maulid. Itu maka da mana tu biasa maulud. Iya. Apa iya kok maulid tanggalnya 12 Rabiul Awal. Ulan nami buat dingi peringat ya so karena waktu kelahirannya. Tapi iya kok maulud tidak ada. Tidak ada waktunya. Kapanpun. Karena beliau dihadirkan di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Angka gede ni sama bicarogi. Macam mana mau? Ya. Jadi tapi aja hati-hati ki nasaba iya tu ko salah tapuki salah itu betul kan mamaulu ya ko layulan ni mamaulu sebenarnya mamaulu tahu mata mal lagay talo.
Meka mitay mato nun lega perak. Yang kedua ya sange mamolu-molu silalo na ipodan na lupaywi. Maka damaga pacar men nasa makanja aga nasa desang. Nah itu ya sama maulu ya. Jadi sebenarnya yang kita peringati adalah kehadirannya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Angka sere nasoro sampaka tasilang karena ada yang buat postingan mana tahu dia nama maulu iro buat postingan na pinre ipoto na guruta Profesor Dr. Nasaruddin Umar mencium Paus Paulus. Nah kemudian bikin status di bawah, maka sudah 100% masuk neraka. Maka dah tahu dia nama maulu ya. Magai kini nisang sejarah na nabita. Rasulullah setiap pagi datang ke pasar jalan kaki membawa makanan. Niga tahu na bawa ngandre orang Yahudi yang buta. Nabi tertimpu iya Yahudi oku pasai. Kadangkala Nabi mengunyah makanan. Napa haluskan, napa timpurang iya Yahudi. Setiap Nabi menyuapi, setiap itimpu iya Yahudi de napa aja tuliman nana. Aga na podangi Nabi tak apa tahu buta. Nasang aja lalu muat dapiri Muhammad tahu patujana itu. Padahal Nabi tak timpu. Hati-hati kok ya sangi Muhammad. Tahu pas sehere itu. De tu gaga tahu ko dape ko tu na karena mana sehere. Aja lalu ya rupa sanga ko abelai lalu ya rasangi Muhammad. Padahal Nabi na tuli timpui, Nabi na haluskan makanan. Nabi tidak pernah memperkenalkan dirinya bahwa saya lah Muhammad. Nanti setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh sahabatnya memberi suapan. Tapanesang nasa denah ko abate na timpu ka ya besetan niana. Nasa bayaro na bitta pura pinamma anrena napa sinatimpu. Pia Abubakar timpu silalo na napatama sih. Yan naru tapanisa nasa tania. Nigay ko nasa iya sahabat na. Mati niya tulit timpu eko. Saya yang menggantikan untuk memberi suapan kepadamu. Kada nigayar maka dia adalah Muhammad. Meneteskan air mata tidak bisa berkata-kata kemudian dia bersyahadat. Maka daka bikin itu mo pinabita. Nalot timpu iro Yahudi o kupasaya makor. Naitay on na iya tawe pakapereengi gurutay. Maka daka wat di maka dato tamirana kanabita. Karena dia memberi makan kepada Yahudi. Hal kecil yang dilakukan guru adalah mencium sebagai penghormatan. Bukan mencium berarti kita masuk ke dalam akidahnya, tidak. Makanya Nabi diutus bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Ini perlu dipahami. Kasih sayang kepada semua. Loko alangnya. Yana tu ampe dia nawat di gau bawang, watak kalewe aja mu gau bawangi. Binatang yang kau mau sembeli, pertajam pisaumu, tarik mata pisau, magai supaya dia tidak tersiksa. Cicak boleh dibunuh, tapi dengan satu pukulan, magai. Kau cicak mau bampa na mate, kau tidak menyiksanya. Karena ketika 2 kali pahalanya berkurang, magai itu kasih sayang kepada binatang. Magai bukobar kasih sayang itu angka makun rai WTS. Asumadak kami na pinong na jamit tama suruga. Angka to makun rai ahli ibadah. Manre mi na maruka cokin na manyong. Nalay lobo na natongko kangi. Cokin na lupay lagay patongko na. Mati maliwasa cokie. Maka dia masuk neraka karena menyiksa binatang. Hati-hati ki di papiar manu-manu Iya, hati-hati ki. Oh, podami man ni. Iya. Hati-hati. Inilah ulama kita dari dulu itu menyampaikan. Magai,
Nasabah untuk keselamatan hal kecil bisa membuat kita celaka. Anu cek dek wat di nasabah itu selamat, tapi kebalikannya anu cek dek to nawat itu macilaka. Makanya perbaiki ibadah. Anjaki pak kasibeta, pakanjaki sesumpungan telo pada terupa tahu. Kemudian tapakanjaki bi akhlak dan kasih sayang tak kepada semuanya. Ini jangan mencaci. Karena hidayah persoalan aku Allah Ta'ala. Ternyata persoalan ustaz. Ya kini maka dah maingat pita ko macara man ustaz na maingat tawe. Ternyata na pacara mo pamaingat tawe. Amurena na bawan nabita. Manasa nabi. Malaikat Jibril dampingi. Siagay ganna. Malaikat dampingi nabita. Tapi denulip patamay salang amurena nabita. Kapirik mo ina mate. Makko manibate na nabita makuraga. Napodang ye amure as-sahada ko namodi mo sampaja jolo as-sahada bawan no waktu namadam iya ko as-sahada mo ko mure iya pemangan rongo ko kyulo na po Allah Ta'ala matu urus aku tapi angke bu jahilan nasa de iya mo as-sahada law po manang ya na apo mo makadalari mo imelo na mate aga nasa mure nabita taro na si baway itu dia tidak bersahadat tetti way matan na nabita mate amure na dia na sahada. Karena Allah tidak kasih hidayah. Apa yang terjadi? Tak kajanna nabita. Ia lewai dio. Agana sa nabita. Namomi cuputekumi. Narekot tapai oko wai diona. De nagesay api neraka. Namicui nabita wai diona. Tapi di saat dimandikan. Talepikan hukunna nasabak malampe. Sehingga dia tidak basah di bawah. Kuku jari kirinya. Ia naronola api tama. Natunun. Nasabak tidak basah semua karena tertutup oleh kukunya. Ya kupung Allah Ta'ala makil orang isi dia agak-agak dia gagal lawayan. Hidayah bukan urusan penceramah. Aja tak kadayak menemak dakwah nak pemingat tetania. Urusan ini Pak dakwah hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu urusan Allah. Tania aselik na itapung Allah Ta'ala. Tapi akaresota. Semua. Orang parang isapa. Tania galak ta makareso tasogi. Ya kini galak na te makareso nasogi. Dia naga coyoli sogi buruk kepala buhangi. Dia naga kecoyoli sogi patasih. Iya, tania. Seandainya kekuatan, dia naga agak. Tahu mawatangnya na makareso sogi. Yang makadaki baca-baca, tania. Pak kini baca-baca pasogi te. Dia naga agak ustaz mamotor lo macarama. Maka pelak lutumanan. Pak ni sama nang ustaz Pak dongan na sugiran ni. Karena ini gare. Maka daki ungka ulaun nang kaparamatan nang kagan nang kasimana. Angka Pak balu Pak menderita mo pasasopeng. Dari tota masidra. Telu kopor ulaun na. Tapi mamotoro CDI mi. Kene de nasaki kawa kana lepok na motorok na tak den na. Padahal telu kopor ulaun na. De gaga. Kadangkala saya itu Pak tersenyum. Micawa Kak. Madari makadaka, piko je caranya tahu. Saya ke Kalimantan ceramah, saya ke Papua ceramah. Kadang-kala angka jamaah milau Pak dongang ngasogirang. Padahal ia roto milau Pak dongang ngasogirang, telu ni otona. Tapi iyon ruye milau Pak dongang, dia pagagah. Iya, sangagi baca-baca Pak Ustaz na nenrek dale ati kila la telu ni atutu mu ku ya na pakama motor. Mana kau kuya ni lupa dong. Mesti ni ya mi makutana kana kamu baca nang kau tahu telu. Iya, tapi begitulah. Doa tania wacana tema kereso tania. Tania na sebab Pak dongang, tapi Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja. Iya. Kita pakai ya, ya kodale, tasapani aja terlalungi. Asapa dale ki aja terlalu dale. Maka ada beda Ustaz? Pada beda na pasapa manu si bapak lalu manu Ya ko pasapa manu, ada nama susah tuh, lalangnya minola, dia tuh pernah lari-lari. Iya na puro na joka, kalau mapisau nih pasapa manu nih tuh. Iya ko pala lumano sa pisadala na to. Pala tansi na sa jari manang. Pokok na kacoca keke ginola. Ya ko pala lumano. Pala dali mako toto. Labu niya sutul yang kamupi mapangare-ngare. Iya, de panano pasang paja subuh tak denia lena.
palalu dali itu. Tatik dua mo pinang ko pasae. Nye, mabela baraka. Palalu dali make tu, de na siya ga nalolong tu. Napa ni kong kacinam pada tak deng. Pak nu de nak baraka. Iya. Masyepi manu eta ciori. Ya tu manu e deno ni ko de na no malaikat. Tatik siya no ni manu e. Tatik sidi. Tatik 12. No i malaikat penjaga sepertiga malam. Tatik siya ke sinoni. Tatik apa? Karena malaikat penjaga siang itu turun sebelum subuh. Menrek macek ke manu e sebelum apat tanah. Noi masyepi tanah nono. Magai nasabak nesang rewat pi malaikat ena pakino. Kita kare manu 20 nak naman remanang. Makarek-karek. Ya ini cik dia nak tatu 5 saya lagi. Nama-nama kare. Makanya perbaiki sampajangnya tapakan jaki. Iya nama kanjamu sampajang insyaallah. Maka ada hubungan Ustaz, puang Allah Ta'ala maka ada urusi agama aku nanya urusi linomu. Nama kaje gampang lo. Maka dah na to masapato je, to marep-rep je lo galung Ustaz waktu repai agame maje paloki galunge. Maka lo masapa-sapa dale, pikko je yasang mual lupai malekwe dale dengan alasa sapa dale. Pikko yasang. Na punana tu dale moli kalau masih yehe. Wasa makale hayal sholat, lalu itu mas sempajang, hayal al falah, lalu itu pakala, wina pakalangi lina, lina lau. Tiga rehe. Jadi lalu itu pakala, tolong masih ye. Ya kau tahu kaki baca, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Tabukar nga pintu pamasif pun, maya kaya lau. Ya kau tahu masuk, Allahumma inna sa'aluka min fadlik. Ipot talenga dale malabi. Nama kaje tu kanjai. Jadi lauki maka dah atau gaje ku tutulong masige Pak Ustaz. Sali jama-jamang aja nah natanya je galak nate maka reso ni paturung dale tani. Tania galak nate Pak ya kini Pak Galung mani kini maka Pak Galung magala te Mak Galung na lolong dale. Na dia naga Pak Galung dia na dupas Iya, na purana toro aja takada pada jama-jamange wat dijaji dia na pada dale. Aja na to mabila Pak Pameng biasa dita Pameng. Si gandel lo mameng pada totomeng ya matoro papakinan rena si bawang o kumatiro tuda pada mak dempa ci dito 5 beso ci dito dakajan la. Manasa pada zaman si gande to palaw. No, magay nasaba iya dalle anu purana toro kong Allah Taala. Tani makargalata makareso niya de anu natoro memang de panato jaji na patantoy angka malaika isuro bagay de nang kana sala alama ya ko ki bolata menre ina ko bing bolata na pendre de nang kanendre ko beli bolata madari minatiti po ko to sogi iye to sogi pamalengi matu yan na to ampay makada maji yano na silap foto na dali na bengkele melolala apa de na pasu pasidaka. Ina tu nak kena nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala. Yaitu pas sedekah na tola abalai. Apa ia nade talak gai tak nak kena musibah apa hak nami matawe. Maka magi je anu tu maloli suci matin romatan maloli sulo doktor nade je galasan la satau seke ya tu. Jana. Ni ga pakutana. Angkanan ro kututanya hakna. Na iya ko makan jai sakat nate napa makada makan repi aja tama selang na iya tu api iya minanre ko carepa roppo ya ko dega roppo na dia nanre gapi gage ko dega roppo na de ya ko ka roppo na pasti nanre waram parangnya sakka na carepa na tu ya ko ipasui ka mapacci ya nang kagaga ilaga na mapacci berarti roppo na ilaga ya nang kagaga de talaga isakka na nanre api ita ni gari Nabi Ibrahim de nanre anre ko de na sidakay agak terjadi 40 sona 40 nino kulalan nabi dengan reapi. Apa sifat nabi api matunu ya kunala gai po Allah Taala dengan kama kiro sifat nabi pisoy makira ya nilaga sifat na denakan kama kiro tanya api ni tahu-tahu sifat nabi itu makada api sifat na matunu ya kilagai tegaga pada wae ko pure palai parede si bawai biasa. Ya ko de narede ni pacuru lima maka nyama tapi aku mapalai pabuka iku ilaga ya ro palana kade na pabuka mako mati itu api
Ina tu nang katong makan magi din andre api bolani anu lalu mo api makanja ite de garopo na. Iya, tapahang ya. Apa itu api pacingangnya pa me matopa an-nadhafa at-tuhuru at-tazkiyah az-zakah. Ya ko makade an-nadhafa paci carepa ni tay mata. Ya ko makade at-tuhuru paci hakiki, ya nanti bisa jenne. Iya, itulah kada guru te ko pura ko makballe ai lalu mo jenne pe amang. Pura ni mo pagi jenne mo mabali aja nung pagi masampaja. Ina pura nung pagi kajili-jili. Ni sulaman mo talu teman ko ya ai lalu mo jenne. Wakilo. Kemudian at-tazkiyah, yaitu nak ada tazkiyatul nufus, penyucian jiwa. La satu kilala ngati, iya nang katau madece na tau masusah kue. Lasa ya tu. Bali boleh mi malio to nai di masusah. Lasa ya tu. Iya nang kai ko nasa na cicil me tu maja ko na cicil na tanati ke suruh wajai. Maka to? Iya nang katau mita dece na masusah pape na di talasa ya tu. Taburai lalu ya leta. Apa dia na pita tu dia na pita. Iya saliwangnya maka ballo. Namo kincolong iya saliwangnya. Pake niya sana jero sakingker. Nah sakingker mo jero sana mo. Agami. Sakingker. Ya miria isau pau. Skincare. Aja na tapake ako. Kalau pa bulu skincare ya so gimana nih? So kita langga-langga. Nadita mana mo yaro capuri. Nasa macanti aga macanti ko malalei. Nasa maputi aga maputi ko nawalanya so pada ngurap-purai naso. Kecuali lah kay tamak na memang ay makna upoji ko pada wita Cina. Di mani? Gitu. Ajan pak maputi rupan, mabolo liman. Tapi dia tu kagak ko deh. Dia kagak bu. Dia kagak dia nak kau. Iya, ini kare. Jadi aja na babu. Jadi ia lah sahe. Maka dia tazkiyah, ia perlu he. Ia natu sikiri, la ia le sikiri. Astaghfirullahalazim. Pacingnya roh. Allah. Sikirnya roh itu Allah. Dia komeki pakanja kita tepat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya roh. Pegai membaca itu la ilaha illallah supaya dikuatkan iman. Namarat jadi bisa ye. Ya ku ya saliwang ini bolo we ni sabungi mapacing ni. Ya ku ya namota sabungi kasiratu cato mapacing. Ya natania sikiri ca mapacing. Nih. Jadi pak bisana atie sikiri. Pak bisana atie asa barakang. Iya. Jadi ya nang katau mita decing. Pak me katau makot. Pada pade mak balu. Pulitarale balu-balu na tawe nasa i pura memang gina gesa-gesa nuku. Tahu patan re na bata-bata. Na de na mungkin si sele dale ta. De na mungkin. Naita malaika e bolata. Na de pernah to jaji di patan tu dale. Ang kami dale ikodong. Ang kato dale ipatan tu. Iro dale ikodonge tomak jama masih dekat na buka pintu na dale. Jadi ako tomak jama nang kadale itu keadilan Allah. Tapi ya kode na tomak jama nang kadale ya riasa pamasin na pong Allah Ta'ala. No? Itu ikodo dale akhirnya sepakodong pasti dekat apa pong Allah Ta'ala mato makada alinga cidi waliko 10 manja abil hasanati palahu asru amsalihah ya ko pigaw ko cidi deceng waliko 10 kama kiro ya sidak kadi biasa kimi to tangki bisa kini siaga liter solar na lurang 5,000 magi rope na lepa Pertamina malisa solar nang kamo solar na lurang 5,000 liter lepa Pertamina lisari solar nang kamo solar na lurang 5,000 liter nasaba degaga salah puluk ko tangki luput tama ko masina aga maknana namuli 5,000 miliar dale takulahun mapus ya kode tak kibor ngilalan no okolino dena no. Kibor ni salam. Ya kode sak rupiah pipet. Ya tu mapet-petu. Ya ko si ratu sakbu ya salah-salah ni. Ya ko si dijuta ya pipa. Ya ko meki mau usuk pega gitu.
Maka magi je we na dinamoy na maka iya to na macarepa. Iya to na mabicu salana, iya to na kepe. Paham mo? Di dosa bubonya. Salah kepe ya tuh. Maka remaja dali ko na di na malancar mapatupot. Mako mati itu situ kan ya riasa dali ikodong. Iya. Iya, takodong ya dali. Apa po nga tala maka da alin nga cidi wala ko 10. Jadi dia itu gaga tahu mabasa kasiasi tasapa ni gari. Engka ga. Dia gaga. Ia mau tu bebe kala sakka wakka sekke rakka. Si cabe kayak itu. Maka jamu ke sakka nanti pak pure pane di pure pane. Nah karena kita sakka. Iya. 5% tuh. Pak yung koso gimana mo galungin nama koko Lobo biasa tepo ba minita aja bosi. Lobo makokoy como ni pupu ya gani semua. Makanya 5%. Pasti 5%. Iya. Alhamdulillah ke pondok pak kepala korang bang si wali. Arogia ngapai di kode tak bang ngokoro. Namun sisa misameng apa jadi di masjid kita. Iya ko pondok ibangun tuh pondok pesantren langsung telu. Yang pertama waladun solihah yada'ulah. Apa iya nana ukoro monroy romatu maka apalak nilau doang ngi ya nariasa yadalawi. Waladun solihah yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Apa tetap ko pakai pelak korang anak soleh. Ya kira. Pasti milau doang. Lolongan nih. Yang kedua amal jariah. Kaya sa amal lari nasaba nonroy maka apalak nonroy mapak guru-guru sinin na apalan na guru mapakapala siaga igan na apalan na nanak makapala ipasipulo niyalit tau makbangungi tapi dini kurangnya apalan na guru si banana tapi diberikan bonus kepada yang membangun magai nasaba degaga nana makapala degaga guru mapak guru kini degaga onron maka yang memberi tempat itu diberi hadiah oleh Allah. Iya, kemudian yang ketiga agapi ilmu yang dimanfaatkan maka pelayanan nak karena guru to matu mancaji guru pengaji malolo ngasiki nasaba okuy onrongnya rumah kapala nasabari na macam kapala macam pak guru masuk imatu iya na tude na paja masolo apalan idi na tauro gila dak pode gaga samme tapak dak okoro mana sabang karo la dak dega nah kami tarano apalai kong katau mana ya tu tau manang upo dami man ide pa na mati na to lima na masalah tau upo dami man ni aga je metak tanawan tapas saja nga meman ya leta makanya kalau yolo memang ya warang parang ya patajan apa kilo ya na tenah kadana bita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi bangun masigi okolino karena puang Allah ta'ala lai bangungan istano kilalan na surga pa masih na puang Allah ta'ala namode na sampajang maka lang kajiro to 5 sumbas tas din kana sampajang angka bola na ko suruga angka hotelena namode na sampajang demi na tama iya kamak kadami nabita nigi bangun masigi okolino ibangungan istano ko suruga dia nak kada nabita tami suruga di iya ko mas sampajang gunci na suruga makanya ya tu ampai panitia ya na pura si mak beresal latai palari si celengang toh tama ki suruga aki buar rangi bola ku suruga dito na mega iya kaya masumbangi okoro aja na nadi samenge talusa talimasa dito marigaga komendre seseta ya komeki mata na pula memang aki buah memang perjanjian ko pong alatali po tapasalamakan nga aja na megala ada ungkusok na melo ka rumah sumbangan ka rupa santre paka pelakorang ko sa di boleh bangun meka kasih bantu po napaya ko manre baloy po lagi baloy kada jalalo manre paka pala tu manre paja ya tu aja na tak dacu na makhluk matu ya tu baloy na sama to ki gawat di solagi iya magalu matok apa iya ko manre baloy dia na kawat dacu lau poda baloy ko moni makna kutuk lau poda makna di manre itu kato na pesantren mi manre